Ave, Ave. Vile niliwalika mwanzo ya ibada hii takatifu, leo tunaanza safari ya siku 3 iliyoitwa Pasaka. Na siku 3 iko na maana yayo, iko na mafaa yayo, na iko pia na baraka yayo. Nile tunaanza leo siku ya 4 takatifu, siku ya karamu ya Bwana, les dernières heures que l'Église est en train de passer pour entrer dans la grande souffrance. Amen. Amen. Na ile yote ni kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya sisi binadamu, lakini asikupaswe kupita hivi, kwani mapendo yake ilikuwa makuu. Ni pale alipenda kuacha alama kubwa kwa ajili ya Eklesia, kwa ajili ya watoto wake. Na kama vile nilisema ya kama ni siku ya mapadri, kwani ndio siku Kristo anaweka Eucharistia, l'institution de l'Eucharistie. Na kwa padri, ce n'est pas une faveur, c'est une grâce. Amen. Amen. Haina faveur, ni neema ya upekee. Mungu alijalia watoto wake. Na kutopadri anafanywa kitu ya kwanza juu ya ibada ya misa. Juu mapaswa yake ya kwanza, hakuna mapaswa ingine. Kama kuko ingine, ile inafuata mbele ibada ya misa. Na kutolea ibada ya misa kwa ajili ya Wakristiani haina faveur banapaswa kumifanya. C'est votre droit. Vous devez bénéficier de la messe. Vous devez bénéficier de l'Eucharistie. Ce n'est pas une faveur qu'on vous donne. Au contraire, c'est un droit que vous avez. Hata uko wewe mwenyewe tunakukuta huko, tunapaswa kukufanyisia misa. Haina tu nyumba ya Mungu iyale. No. Amen. Amen. Ave. Ave. Kula inajesha. Wakristo wote hawakuya kunekala kwa wakati mwingine Wakristo watatu. Tunataka kufanya misa sasa kwa Wakristo watatu. Ni droit yenu. Haina kado tu nipatie. Na kwetu c'est une obligation. Il faut kutambua hili. Kama unaanza kuja kule kuteleza kufanyisha misa tunakatala. Ce n'est pas dans la logique de notre ministère. Vile tunatoka mbalimbali na kazi neema ile Mungu alitupatia. Amani. Na